abanye babengabafundisi, abanye babekhilela izinto ezinkulu, kodwa ngoba indlela itheni indlela baphazama endleleni, bawendleleni, abanye balinyazwa ngabantu bawendleleni. Haleluya. Abanye balinyazwa zintoni zidetha bawendleleni, kodwa namhlanje ku-52 yafika uIsaya phakathi kwabo uthi vuka. Abanye balele basilimele noma babiziwe, uyafika uIsaya, vuka noma bakho Jerusalem, ingubo zakho zinxibe. Haleluya. Hey, abheka ngoba ukhalela uprofeta uIsaya, uprofeta sakabavuse kanje, sakabavuse kanje. Haleluya. Thina phaka ikholelo sivayo. Finish it. Okay, go sit up. Liphala lapho liqhuma lento. Leli. Isane lapho decoration noba li1. Kalesan we. Nale linye lapha. Okay, masithi hlubula. Izaba fu. Isasesenza ngomzekelo imapha. Nakubhavuma wayekade prophet. Wawendleleni. Wakade boniswa. Kuba wathi ayisiya. Ngoba ekwambeni kwendlela uhambe wahamba walimala. Yabazalwa lesalimala endleleni. Haleluya. Sinamaxesha silahla ingubo. Uthexela imali walahla ingubo. Haleluya. Watakhatheleka nalokawa akhathelelanga nalokawa yabo ezomanyana zabo ngoba dithele dilimele. Wapusthathela wasamba usiphilela atothokoza shathi vuka. Thathe ingubo yakho, thathe ingubo yakho, awulahle khona. Ingubo yakho, nxiba amahla akho. Haleluya. Walathe amahla akho. Haleluya. Wala amahla, walathe. Vuka. Uyavukwa nabolimele, uyavukwa. Haleluya. Noma wenzakele, uyavukwa.